Ka noho tapu te whakatau a te kaiwhakawā e pāna ki te hunga poro tū i te tapawhā o Aotea. Engari he wāhi anō ka haere atu nei rātou ki te panaia rātou i te tapawhā. Koinei tā te huna whakatūtū i te puehu, engari he kōrero anō tā te kaunihera o tā maki makaurau. Requiring tents and so forth to be removed, and also a time frame within which that was to happen, 48 hours. E hia kēnei nā wā kua hoki mai tēnei take ki mua i te aroaro o te ture. I tua atu i te hia ki te pana i a rātau, ko nā take i kōrerotia, ko te utu mo te whakatika i nā pātiti, arā te ono te kaumano ne ke atu. Koinei tō rātau wā whakamutu nā ka tae mai ki konei, a i tēnei whakatau a te kōti arohe o tā maki makaurau. Engari kua rite rātau mo te hunuku ki wāhike, ki te whakahe te ture ki tō rātau kaupapa. There are two parks that people can choose, Victoria and Albert Parks. Generally, when we start out a protest, we try and stay there for as long as possible. If they start moving us, then we're not as tangata whenua, we can't necessarily be interested in moving. Ko te mahi ia nei he tatari mo te whakatau. Ka waiata tia tonu tia tēnei waiata, a kōkō ake nei tātou rono ai. Rāpare tā whai te karere.